Bogogo nabomkhulu, ngibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi ake ngibuye emva kobusuku lapho siveze khona impande lena ehlanganiswe khona la ekhaya, yona le esiyibiza ngetiye lokuvula amaphupho kulaba abangasaphuphi bogogo nabomkhulu. Ngithi-ke namhlanje ake ngibuye ngizochaza kabanzi ngale mpande, kodwa ngaphambi kokube ngichaze, ngicela bogogo nabomkhulu ukuthi-ke ngiqale ngokubonga i-support kanye nothando esilitholile kunina abantu basemakhaya. Sithi asilutho ngaphandle kwenu. Siyabonga kakhulu bogogo, sibonga kulabo asebewafakile ama-order besingalindele ukuthola ama-order amangaka kwimizuzu nje lena noma kulamahora esisalifake ngayo. Bogogo nabomkhulu-ke ngibona kufanele ukuthi ngithi ukuchaza kabanzi ngaleli tiye ukuthi liqhamuke kanjani bogogo. Mina ngumuntu okholelwayo kumaphupho, ngumuntu okholelwayo kuwona, ngoba ngiyakholelwa ekutheni amaphupho ayindlela lapho ogogo nabomkhulu abakhuluma ngayo nathi. Ithonga likhuluma ngamaphupho kuthina, likwazi ukusicebisa lapho singasaboni khona, ngoba phela mesihamba emhlabeni kunzima ukuthi sibone konke nokukamoya. Lapho-ke ngikholelwa ekutheni futhi amaphupho aphinde asinikeze indlela eyaphambili lapho abantu abadala besivezela khona ukuthi kufuneke sihambe ngalapho ukuze sishayisane ney'nhlanhla zethu. Kuphinde futhi bogogo nabomkhulu amaphupho akwazi ukusikhanyisela, asitshengise ukuthi sishodaphi emsamo ukuze sishayisane nokukhanya, sikwazi ukuba nemisamo ephilayo ezosilethela phela injabulo, imisamo ezosilethela nempilo bogogo nabomkhulu. Yingakho-ke ngibone kufanele ukuthi sithole iy'mpande ey'fana nalezi, iy'mpande bogogo nabomkhulu ezizoletha ukukhanya emsamu yethu, ezimpilweni zethu bogogo. Ngiyathokoza kakhulu-ke emakhosini amahle. Ngithi-ke njalo njalo akudede ubumnyama, kuvele ukukhanya, buvele ekujuleni bemsamo, kukhanye njalo bogogo, kukhanyele ngisho izizukulwane ezizayo emakhosini amakhulu.